Kupina kuphila kufunya khona lombuso njengamanje kubuyela lawo mathenda acebisa intombi zamshalazela kuba zamshazela abadala zamqoma sangoma sayini sikhombe vela nefica soshana nje ngathi umntwana umuntu ngibona lonke bayokutshela banalwazi ubuhle bamankengane intombi zakhona ithe funa umbona zofika zachopha kubhanyabhanya bamehle bafazi basebathi yini niyadela ngoqamela intombi zenu nge1000 ngene wethu usuku lakho lokuqala sicela usubscribe usuku lakho lesibili sicela ukuthi ushare uphinde comment futhi uphinde usubscribe futhi ke lafana ke ukuze ibhoza yamabhoza kanti uhleli kuyona ke i-channel yakhe ihamba phambili kuyona ke iGuluva TV siyacela ngane zakwethu siyanxusa ukuthi ke ngaphambi kokuba siqhubeke nohlelo nisitholele ke lo mculi ocula le ngoma athinde kuyona le nombolo Kanti-ke njengoba nathi siyithole yona-ke u-30 seconds sacela lapha ngane zakwethu ukuthi nihlaweni uhlawo nolawule ukuthi-ke esithinte kuyo le nombolo sikwazi ukuthi sihlale naye kanye la ey'hlalweni zethu zobukhosi ngane kwethu laphana-ke usuku lakho lokuqala sicela usubscribe sokukhumbuza ukuthi fe ukhona la kwiGuluva TV sithanda ukubongela noma ukubongisa uKhuzani iqhaza noma indima asayidlalele eMaskandi yathuke yabonakala yajabulelwa abantu kanti akekho futhi la yathi mafika khona abantu futhi bengajabuli-ke kanti lapha nizokhumbula ukuthi-ke igcokamelisha njengoba thena-ke liyabonga kakhulu laphana ke umfaka Ncwabo-ke ngokuthi belivulele ithi wayelifana naleli lokuthi lizophusha umculo wakhe kanti uthena-ke uke umapolapa laphana-ke uyobe ephethe impama kazwelonke ukuchaza ukuthi-ke oyophazamisa umcimbi uyobe seyithola impama kazwelonke la-ke laphana-ke masigijima sihlabela phambili uKhuzani-ke uthole isipho esiqhamuka kuntombazane esisihle ngendlela eyisimanga sibone kanti-ke intombazane lapha niveze khona ikhono lakhe yabeka yenza njenge-athi ukuze-ke ihambise kuyena-ke uKhuzani umfowampongosi ngane zakwethu-ke sibonga kakhulu ukuthi ube yingxenye yethu yalolu hlelo siyathanda ukuthi sikubonise futhi omunye umbukiso bhanyabhanya wakhe-ke uKhuzani lapho khona-ke abantu bemjabulela ebesuthi ithwele ingane yabantu sibonela ngane yakwethu lafana-ke ukuthi-ke kwenzakalani ezweni sakhile sicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ushare uphinde ucommente futhi ube kanye nathi ey'nkundleni zokuxhumana esingabala khona uTikTok noFacebook no-Instagram kanye-ke noTwitter usho nje igama elilothi iGuluva TV mina-ke uMathinda wacebisa intombi zamshalazela zimshazela abadala zamqoma sengiyithethe indawo ngimthandani.